Abebyo kwerinda okugamba ebi nibwanyuma y'abainazi abisi entakimazire kwerisa karungo mu Bushenyi obwo barukutema abantu ogaisireho no kwiba ebintu byabo. Ekintu ekiriyo nikija kusya esande 3 obwo barukuraza abantu batabyami kandi abantu abarukurengo muri 10 nibo bahutazibwe bariyo nibatunga obujanjabi. Kwiya wuntu rabara abahenzi b'amateka ngo ebikwekweto biri nebyamani region y'Itomu Greater Bushenyi kandi koro muri umuhenzi w'amateka rokoka nari ofurike. Emingabirano RDC wa Bushenyi atushoborire ku abantu nkaga abakwatirwe omukikwekweto kya polisi enyumaho anana mukaga aharubone batekatekwaho kuba bari abahenzi b'amateka kandi bashangirwe ngu barakozireho emishango okurugerura habihandiko bya polisi. Fortunately, we carried out intelligence-led operation and we had about 60 people arrested in 3 days operation. And we have picked out 46 criminal suspects. Bamwe ahabataka abu abainazi batahirire kandi bakatwara ebintu byabo na sente beine ebibatushoborire. Kwatembera nyuma y'eduka batomera mizi bagara pact barunda ko bakwaza kupenetratinga kubabura then bazo misho bahenda inji kimanya ekibemba kozesa ombintu batwire bakatwara spirits, whisks, wines and gins. Recently aricamugabaho barigire kutemaho umucyarakazi icuruza shanka mukago kwecuru munonga umucyarakazi ogwa mayita Juliet kandi ayineho bara. Abataka abantu bashaba government okubahereza obukumi oburukumarangu cyaba kitari ekyo baza kuremwa business zabo bagaruko muka ekiraretere entunguka y'abandama omubyanga byabo. Na munonga government ashimye kubane provide security kurangu entrepreneurs zabo abato abarumba bakora kurana wasa kufuna security so that development ebasheguma nezamu poramporo mwanya until further notice. Rubega Dickens nawe owayibirwe ebintu bye ayerekere obutashemererwa har polisi okubura kufa aha muntu wabutosha. Konkicho busasi munonga kutwagira polisi kandi umushuma tararire umbwire bucekagire kwebiro bibiri umushuma bamuha polisi bondi abo kuba kayino bizare na no polisi. Abebembezi aharurengo rwa LC3 baraganise ko barukuza kubiteka mwamani omukora za potoro okutandikira ahantebe yo kubanza obwo bakwatanise na polisi. Turuhuntu jeza ho kureba mutwagura tukora potoro za buri ciro onkani nyenda kongera futera umuranga abamabara yijo arabamabara mbakira kutwenda abo kuba twatawikiragira ubuzaguma z'abashahina abamabara bacinge. Security committees zabo zona nyenda zitandike gukora nyenda zitandike gukora zikwatanise na polisi nangwe cyo mucisha munonje bakateza namahe polisi contacting amahe bajoining polisi bakowe patrol ako abantu bari abunkenke abantu bari amasahima. Obwahati omuru Bushenyi abebyo kwerinda bimukiremo okwenda kurwanisa obuhenda biragiro obunyangaraiza abatuze. Gasha kwa Olivia na Sasira omuru Bushenyi.